Tuda turang ri pangkana. Nangkero palele barai. Mabela nitai. Lari nolak kerja ngundin rabang. Padahal palele barai kada. Na kita rion na pa. Kita. Kapalaw na dia. Ilan nya manang ni. Ternyata ang keribundin rabang yang kali cobu. Kena. Kadang kamarang yang kali cobu karuntu kamanang. Ti. Apa na pa upaya pari lo barai ni. Akadai pa. Iya pale pa ko ibu tero tau kasi meleka. Kada itu jitu kada lenga si karu de. Si liter dale tong kam melenga. Pale mega si kaca. Ya ko de melenga si kaca si jepuna. Si jepuna. Ha? Ilo na to sar ko micai. Iya. Iya, sa dingin ni jolo. Angkat kuah memang. Ileng si kaca micai. Angkat ambil ko siliter iya. Iya, ako cerita na yun. Akar iya pale pak ibu, kote aki melenga na moto si jepu, aja mo talari. Apa dia tu buat dia tu pas juga pagaga kada angkat te melenga nak bapilai, de kagasa. Iya, malempo mimita ka. Aja mau mulari. Apa tersinggung lah dah kagusa dikasih. Ko lari ki. Apa angka mugase bolatan atas sakarang kada digaga harang itu tandre. Ya bahaya nanya. Angka mugah. Ya se bolamu. Iwan ni mani pabar ila umma. Si tanga karung nang kada digaga harang mondre. Si pelampu kini harang itu. Harang. Kada de baje gaga de baga pur pabar de. Baja pimul lamai. Padahal angkanya se bola. Harang mondre. Harang itu. Kadaki angka mo aja saya bulan di. Tapi ai manuan ku sadinya wa aku je. Ko kaleki. Mondre pasti. Iya, mondre pasti. Iya. Napa kada ko tiaki pale harusnya aja na. Tapi aja talari supaya harga muka kasih. Terpikir gigare bu padi. Si seleki. Apa si seleki pong Allah Taala. Itu kan banyak kisah yang terjadi. Iya naman caji pada ini, angka bolaku, angka gabaku pada ini, ikuna selle ka mancaji to kuai, kemari lari lau. Iya, kuna pole pong Allah Taala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya ko pong Allah Taala meloki, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Iya. Maka to pera saat ta kollo kita we kuaro, nan lari to kali cobu. Mapa ta sadi. Aja mu aja na kuaro nasang. Alo muka ibu bali bolamu, na musik kada pole maldi do riang. Si ratu sabu na milecek di nade nedek kada capu maka papinak dimi begitu pak. Jangan sampai ya tahu angka lori bolata iya narona para loangi dalle ta pong Allah Taala barra si jeputa ni loroangan ngiri pong Allah Taala na tadu pasya seta no tu deta sadingan ni ide padongatan sole pong Allah Taala tapi padongan nerto ta panatarima pong Allah Taala tadu paseta. Mika tu je macam ni saya daripada ina pagi gari boto. Kendo ikurum tu nasari senggol boto. Endero ni taruh di nakar seri pare-pare. Angka to purang ini to porang to masek kemena tomi. Aja nung sading ya tu. Iya. Na pagi tu gari boto. Angka lalu na poda lalu kada. Aja mulona milolele kwatu bu malolumu pakotua. Be na porang ikar. Kada malolu patumuru mapu milolele kwaro. Isiki pa tahu Iya, apa mesti malolo tapi nu kasi imigan na rolasan na ro. Dia mina puda mana ko, masa na puda mana ko bu, mau ka minta beres saki katubuna, beres pakai operasi. Masa mereka na puda kuaro? Iya, jangan lihat kesingnya, lihat mesinnya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa sallu ala rasulillah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimin wal muslimat, jamaah tazkiratul maut yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa aidan aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Wa qala al hadits isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa aidan al mautu babun nasu kullu dakhilhu. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, toma-toma malabiku manang kehadere nanya salah seorang malabiku makato paro anak-anakku atau adik-adikku yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah nasa bapamase nanya kamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Rilalana iyon ramak baraka ihwe yaneretu majelis magfirah. Rego angkata tuda-tuda mangkalinga daw taluayak na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah matu kolisu nakibolata termasuk manangi taunat dampanga dosa pong Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan itu niasa ng majelis magfirah. Onrak tuda-tuda si pulung don ripong latala mak dampangangi dosa atana sigaw angkana mangkalinga do talu ya naritu ayayak na pong Allah taala ya rage hadisit na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi si minta maaf sebenarnya melo katotong tapi deh nara ki anu ya jadi makanya kau tuda nikapang iya dia tu nara lagi pakoda iya, video ya ko totong itaw. Jadi insyaallah tu dami tahu. Insyaallah ilalan na iwan nihe deto na metta. Iya. Apa itu ko metta to si mega to chau. Kuci nampalak datoi mega to chau. Jadi kanjana si tanga-tangana chau enaya melo mupa. Iya. Jadi maliwan ni ulah sawalang. Insyaallah ye salah surata sudah berangkat mempanguji lorita nama rajae untuk pigawi kewajibannya 5 waktu salange yaitu al haji mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Nah iya to pasilan narang sumpah haji secara mabrur insyaallah degaga papawala na pong Allah taala sangadina surga pamasena pong Allah subhanahu wa taala. Tanya tu cale-cale itu sangi menerima tu. Apa nawala metepong Allah Ta'ala yang itu surga papinyamang. Nah, jadi kepola nak itu maka insyaallah matu tabamana ni surga pamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah ternyata iaro ari Madinah matu angka korobulu. Iaro matu bulu salah satuna disidin nami bulu tama surga. Angker bulu ero di Madinah. Ina kunjungi mana matu saudara-saudara ata iaro. Ini rosangi gunung Uhud. Iya, batu-batu miaro. Angka bulu degaga sarrina. Batu-batu mamasam parak mabolong yar bulu ero. Akono niro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napasandre alena ri batu Riwaktuna terjadi perang Uhud. Talu tahu alen kada puranna Nabi polo di tanah Makkah, latur di Madinah na terjadi perang Uhud. Mamusur tahu ri gunung Uhud. 700 salang na yaro kapere talusa buka pere. Demeto na siyangka. Di na saimbang. 700 salang talusa buka pere melo yewa. Jadi ro nabita terjadi di bulan Syawal. Napakan jakimi man strategi na nabita. Maka dai ko papanae aja musalayasi bulu. Ikon pasape iki poliase matu ka pere. Iko pa panai papadang si bawa patomba panyekanyarang nyawa kumatajang. Waktu itu orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam. Kata kaisalan non ya Khalid bin Walid. Tapi tunna tama salang megato kapere nakutta. Ya pangluta Khalid bin Walid. Terjadilah perang, ngamusuh tahu saudara-saudara sekalian, pakal salange. Najin ne kapere waturo, apa angka pasukan pana mataja ribu kite, pasapegi poliase. Allah ribana kapere al Khalid bin Walid sebab pasukanna.
nasabacau ternyata ia royase bukit de an larin no apa ero kapere na tatanga mana yang barak-baranna barang berhagana na salai baru lari masiga na puri podar na bitta kada iko papanai apapun yang terjadi matu aja musalaya sebulue tapi kan napakana na kijel lari mana ni kapere jadi lari no mana-mana yang barak-baran na kapere na salai pada saat ano mana yang mali barak-barangi agiling Khalid bin Walid sebuah pasukanna kada wih lagi papanai ya sebukit kada uang kamana yang mali barak-barangi salai na bale nyaran na pibai alisu nasirangi salangi capu mate mati yang Eropa salangnya Eropa malamane barbarang pada negara pakai kekalahan terjadi pada pasukan Islam bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetes darahnya Bapak Ibu sekalian bersandar di batu mesandar di batu amiti darana setiap darah Nabi lo miti nah liar darai pak na sepung ya akan sahabat ya Rasulullah maga ia tu daramu tanah mula pasang miti menyentuh tanah satu tetes pun. Aga na po nabita. De kumelo biarkan la pasang ia darahku amiti walaupun hanya tetes amiti di tanah. Apa magai? Saya mendengarkan malaikat binatang-binatang bersuara. Maka apabila na angka si titik mua satu tetes darahnya Muhammad yang menyentuh bumi, maka dihancurkanlah orang-orang kafir. Tanpa kada sahabat, apa yang muntaja sunnah Allah Ta'ala, ibarat mati-mati yang kabir, pamit itu darahmu. Kena tadi, saya tidak mau biarkan menetes satu tetes pun di darahku. Nasabah ko mati-mati yang kabir, kumicai ni pong Allah Ta'ala, niga na melupatar agama na pong Allah Ta'ala. Ya kole na dia na matapari pong Allah Ta'ala, taruh ni matu anakna. Ya ko anak dia matapari pong Allah Ta'ala. Apa na pitaja matapari pong Allah Ta'ala. Dan sekarang terjadi 100% di Madinah itu salam mana pak. Ya pura mewe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak pun sekarang yang ikut mendukung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lemua koridi. Oh bapak. Kamu gaji bapak Ay, mati ko mana yung bapak Iya. Telemu kira-kira kuaro. De kuliah. Kupumiman. Iya, ya tidak pernah balas dendam. Kada manu. Angkatin pak gocok na. Anu kau. Iya. Tapi Nabi tadi aja. Dia mirona pahang. Andaikan dia tahu dan mengerti pengetahuannya tentang Islam. Dia nak pakuakai, dia mina paham. Ya. Jadi ini, karena Nabi tak yaku dia muli kepada ya rohajana. Yang penting pada kamu puji ka, musayang nga nasabita, mucintai ka nasabita, mamaulo ko silakan, kung ako mamaulo, mila ko mamiraja silakan, terserah. Tapi, iya ko betul-betul ka nasabita ko mo puji ka, awalan nasi bi yaumatil qiyamati aktsaru malayya shalah aga nasa nabita bacanga salawa ini betul nabita tu bacanga salawa law ko maturi Madinah masyara di kaburuku aber salak ko bacanga salawa iya mir lo nabita ya ko bacanga salawa insyaallah de nama patu salawamu latul disuruh pamasena pong Allah Taala siruntu ki matur sori mundina pong Allah Taala ya ko siruntu ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinlah makadai kita akan mendapatkan jannah surgana pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang Nabi Nabi siapapun orangnya. Pak Tasi, pamegi baca salawatmu. Pak Galunge, pamegi baca salawatmu. Pak Balue, pamegi baca salawatmu. Siapapun orangnya. Dia nama pilih Nabi tak. Kada punggawa apa ulama apa deh. Yang penting dia mega baca salawatna. Palicet dia nak baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aki 10 palicet deh. Ya kau dia tamil pakai sayyidina anjana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 10 palicet deh. Dia kalau dia terus baca ya roh. Ya lah 5 ponco kata kutu ya nama alai kata kutu Apa tulinong yang ponco? Ponco yang baca. Sallallahu ala Muhammad. Ya, dia boleh ponco. Baru masuk baca subuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala lagi 10. Cek itu apa 10 ni? Pagan 20.
Pura lorong, alasi 10. May upa ko tambayi, pura sara, alasi 10. Pura magharibi, alasi 10. Pura isa, alasi 10. Pura subuh, alasi 10. 10 kali 5. Macam itu patasir reking. Iya. May kilo matasi sebelum mendre motor, bacang salawa. May lipendre gabay, bacang salawa. Ipanoy gabay, bacang salawa. Pokoknya salawa. Pak dong pengi, semua. Siapapun orangnya beraktivitas, mulailah dengan membaca salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akad yang malaikat kalamau, Muhammad, podangi umatmu Muhammad. Kada aga, maka da podangi atu umatmu Muhammad. Nigi baca salawat untuk iko Muhammad. Aki 10 mua na baca sesusuani na lisur pamasena pong Allah Ta'ala. Ia matu kuali atu nyawana. Liyo akan jak na batiku male nyawana. Pada batiku ya ko kwedu ya tu nyawana nabi. Kumanya-manya, ku coro-coro. Iya. Apa di gajape ku ya du nyawero? Angka bercoba. Iya. Tapi kalau kita dengarkan kisah-kisah riwayat, bahkan Nabi tadi satu riwayat mengatakan maka ya tu kuye du nyawana se di rupa tahu, ipasarangi tubuna si banyawana, pada ya tu narkobembe tuai koliki. Tumupi ni lope-lope. Sapi tuai lope. Bayangkan kira-kira Pak Di naruh Bapak Ibu sekalian. Tapi ada Pak baca salawat nasa nabita. 10 mua mu baca. Ya ku baca di matiro. Ya ku cabu nyawata aga nasa nabita. Pada itu loro narko angka banang. Angka pitta. Ari waye atau ri lakbue. Ibesok kuai we nyama pagah. Dia nata saka-saka. Ya harap ke mana ro? Mudah-mudahan matu termasuk alin almarhumah kembali dalam keadaan husnul khatimah. Nacapuri decen karena kalimat la ilaha illallah. Jamaah tasya yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itba'ul mayyita thalatha. Ya komatin itu anak puna Adam, ya kolisun itu pamasena pong Allah taala. Maka akan diantar angkat talu pangantara na tomatewe fayarju al-ithnain yaru pangantarae alisu dua wa yabuka wahidum amon rosidi ya komate ni anak pona tawi babisulang anak pona Adam keluarga dari pamasena pong Allah taala angka talu pangantara fayarju al-ithnain yaru pangantara alisu dua wa yabuka wahidun amon rosidi agar pengantara apa komate ni tahu ahluhu keluargana wa amaluhu si bawa malana yang ketiga yanartu maluhu waramparanna alena almarhuma waktu ni bawa kaburue angkamana yang keluargana mantarai keluarga dekat keluarga jauh sahabat andai tolan angkamana yang pak mengantar lokap burue dengan rasa berduka cita. Tapi purana na baca puy matalak kinge angka gang monro keluargana. Angka monro na. Kada hide ku meli aku de kondrong yang mak ku si minggur ka buru. Aja na kulisu bawa nga boco bawa nga nandre matu. Angka. Tidak ada, Pak. Keluarga itu hanya mengantar sampai di kuburan. Ya kesaki unaliliki bosi ya. Iya Pak. Bosi-bosi buat tim paru. Ya tak tamai mana ki? Ya. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, dek gaga tahu Pak Rikap Buru biarpun agama apa pun saya tidak pernah dengarkan itu, saya tidak pernah lihat. Maka dah ia ku angkat tu mate lakenna atau mate benena atau mate anana mondor kaburu banyang digaga. Ya mana mas? Karena sita kulis ku siga aja mu mondor na besoge ya jemu. Digaga pa mondor, akan pergi semua. Ia muatu na dalam satu riwayat
ipateyang iya tu kak buru kak buah kak bola-bola. Tangkali ngamadeceng. Makanya itu kuburan Pak, kaburu atau matuata keluarga ta, itu dilarang kak buah kak bola-bola. Apa mapai? Padahal na yewanihe karena air hujan itu nasa guruta pamasi ya tu lor tomatewe. Dia jumpa bola-bolai. Apa itu pak bola-bolai? Itu tidak de narutu pamasi naru barkana busir. Pelur Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu riwayat yang mengatakan seperti itu. Dan memang agama melarang ibangun ya romo kaburue. Ipatiak itu bangun kaburue ya. Kali papada ya anu papada ya anu papada. Ini larang itu lo agama. Nasabah kuburan itu hanya sebuah tanda miero. Makadang katomate lalan na ihi. Di apo to pa mi katomania. Para mi kalau sompa, mi kalau kue kudupe matu anu kue, mi kalau pakanjaki kaburu namboku, patalu tingkai 5 tingkai. Tidak ada begitu dalam agama. Yang ada dalam agama, ya ko angka na dalle muruntu asumbakko asidakka ko untuk tomatuammu. Makkoiro. Kania suruh kalau pakanjaki pada gay kaburu na. Tidak apa-apa diperbaiki, tapi tandra miero aja na taliwa-liwa. Makanya kaburu atau matuanna apa na saya lada ipamati makwe na pada na pasidak-kadakang kebalikannya salah. Iya. Yaitu nabutuk atau matuatta polerimi di alawadon salihin patluangan na pasidakana baca-baca Quran ayo naharapkan. Tania tu bangunan na kaburu dia na bilangnya tu. Namo to 10 tingkah muka buah yang kabur degaga hubungan na si batu mateta yaro. Tangkaling madai cengnya. Degaga hubungan na. Namo to mun tempat dan teulawangnya tu misana aka ku bara salam ila kabur degaga gunanna. Tidak ada hubungannya. Nalaban minta tu rante nama saya nalat tahu. Apa tanya tu muntu yaro. Ya. Jadi ini pakanjaki patta ya. Jadi bosia tu nasa guruta termasuk pamasya tu loriti matewe ilalan nakaburue. Jadi pataki aja umpak bola-bolai, aja umpak bola-bolai. Ya ko angka pura mania matinja, maka ramelo kepakanjaki matu umpak bola-bolai apa tidak perlu dilaksanakan tinja seperti itu. Apa dia nasi cocok agama? Ia mintu niwa di palle patingjae, ko si cocok agamae. Maka ada kudupe matu aseku 50 karung, na 40 miare, mapuasa ka siulang. Puasa na ko siulang ko mulemu. Aja mo nami gala dangu pau de gasi mulai dong ngasona apa mi kata to matinja liola de batena den lebani tinjana pat dupai ya cede mua mereka mapuasa dong ngas semua alhamdulillah itu boleh tapi kada kudupe mato seku me kalau bulu anu masio-sio mesi kalau magerebembe di bulu anu itu tidak perlu dia nawat dingero karena tidak dibenarkan oleh agama nah kada itu jelas dalam mandre-mandre no rok kabela belum mandre je tanena ko wala ngere bembe mo lebi baca doa kum salama mende gor kormani angkanya umakala lain yenaro nateng agama ta pong Allah Subhanahu wa taala ya jadi dega gato mate antara pondok keluarga ni kabur tidak ada mau dega masalah pak masalah mana padahal yar keluarga ta waktu natuo ya norsillah dai sepakat dalle Mega na lupe pong Allah taala gara-gara keluarga na sapa kalit dalle nasalai perintah pong Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alisu pangantarae aga mani monro pa dua mani. Si bawaki yanertu amaluhu amalae. Deko ang kamalata wa maluhu warang parangge jolo, warang parangge amalai matu mataru-taru si bakur sen munna pong Allah taala. Pero amaluhu aga warang parata. Ya ko mate ni tawe pa iya mitu bawa sebawaki matu ya tu kaci. Dia mitu kaci itu, ya mitu warang parata tu. Dega kata pasilama motorona. Angka kata pasilama motorona. Angka tangkang leri pendrang. Kado mate pumanu, mate janu to sumilada. Ipasalame motorona. Angka nakwaro. Pasilama cicina, angka tu pasilama cicina. Iya mana mui palagai. Iya. Tidak ada pak. Degaga macori to matewe pak. Ya ko mate ni makada siboran paranna. Kecuali yaro pura ina bawayolo waran paranna. Kegar waran parangi bawayolo puri pasidakang, puri pasusakana, puri pak bereng. Ya mirupa matu dupai kir serumodina pong Allah taala. Ya punne makko koy pae.
belum tentu mati yer macio ki seremoni na pong Allah Taala. Justru ya mi rumenge ya lagai. Sekarang Pak, ya heratok kami tikadangi makukue. Nakada pong Allah Taala, wa takuluna turasa kalan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Akade pong Allah Taala de naga mumandre namu laga yer warisange orang parange. Angka tu to kasia-sia na yati de man roga ngareng to kasia-sia mage ne wallu bai wallu pemanangi mage ne lagai orang parana to matom. Terjadi sekarang. Nape marema, matemanan to matuanna, mapanang kemarema nanai. Kedai, macet cenggarin mbok miko. Macet cengin do miko. Mapa nak ikut pakai tak mana nyaru? Na waktu ngalena tu si bawa dia marema. Ni hati-hati ki. Itu terjadi muka kue. Alele macurita. Iku aja kuah. Iku gak kuah. Pada ranea makan jamanang jangan sampai terjadi rimatu di keluarga ta. Pakan jaki manang ipahatta. Pura mana tunator tomatot tunatu si bawa manang. Si atur roman si pakama semase kada iko mbo iko amang indega marema mapa nang kamase tomatoy apa nang kamom pocidi akada maceceng ya tomatamu nalan nindo kumiga tawana marema angka to pasay ditambayi kada yu mangar tomatana si baki meway marema ani nana pura nang kibagya makanja terjadi ipangajaki purangin ala bali tokki apa na pigaw kangi? Mapakasiri-siri. Mapakasiri-siri. Iparingarain kayo saudara. Saya bersaudara. Ada dari pihak bapak, ada dari pihak mama. Ajak lalu si paringarang-ngarang kita. Degagagunan. Iya. Degagagunan Pak. Jadi melo kaya podaki manasa-nasa ya. Apa angkat itu lele macurita, na tambatang betoni. Jadi ni, iko nang marema, tahu na mi cawa-cawa. Iya. Mapetan na catoro mi mataw ko angka masalah. Aja na lele macurita le mapau. Karo kue. Marema tahu apa ne suka? Dah, iko pemala. Iko je pemala nun na tahu. Napa tahu mutandra. Apa na ko kuiro? Masiri na ko tu. Tapi ko yamir melo lagi diga kagunan na. Ya ko jak tanah-tanah si jakka mi sisiku mi halani. Den iba mate ya tu. Ar suruh mundi nama tu pungal latana nasa nabita. Ni tahu ni tong male tanah na tahu aja mana si jakka si kumuahe. Si kumuahe mualan na tahu na den halala pitulapi matu tanah poluri pas suruh mundi na pungal latala ipak kolong-kolong akko. Iya. Ia tu masuk tanah polori api neraka, pitu lapi, pitu susu. Wala tu, parante ko boleh pengolah tala. Apalagi ko si jakka bau, apalagi ko si dieto. Mulai mesangiro. Iya. Sudah mulai na pengolah tala. Nalino miyahe, wa mal hayatu dunia illa mataul gurur. Lino miyaro pacoba mana pole pong Allah subhanahu wa ta'ala. Melo mukko ka sabara pole ri pacobana pong Allah ta'ala. De muale anu na tawe sukuru ki pak berena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Iya digara makukoy. Dari peringarangnya ki dari pihak saudara dari pihak bapaknya, pihak ibunya, apa angka polori makna, angka polori bapakna. Angka si bawah tatori makanja tapodang itu cata pemerintah ta agama ta makadapa nong wangihi padangka tu angka makadode nawat dingin nae podorian bo name mangihi ye podorin do na ye si bawangan name mana ya narmu bage ko angka pale aja mulum malarangang kadaranga kiri mewa yaro barikala degaga gunan na ya tu boleh mangkanja Ia itu nama rema narko angka tu deni senyalena, dena pahangyalena. Aga nasa Nabi Muhammad SAW, la yadkhulunal jannata qati'ur rahman
De natama suruga ia tu tahu papatui silaturahimna. Pasi bombe-bombe pada narupa tahu. De natama suruga tu selama sada padang pagang. Itu hadisnya sahih. Apa angkat tu na bawa mate je kada kuba mate de kumela dampak bawa mate tu. De mutama suruga amalamu sia-sia nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang muka doang hati? Orang yang seperti ini kau terjadi ni aro sisela tu peringarangi ni wamana tahu itu matuana peringarangi ni wamanang berarti nala ni pengaruna iblis se. Lana li pengaruna setan. Ada gagang bawa mate tu. Bate bigay ko sipangyon. Mate ko matu na lang tulak kamu. Mabene sila kamu de naga meruntu. Iya. Nakobate mo man palagay. Ya, itu banyak terjadi. Wadai kada mai pusat dan padang pangko sa pomo mana de na melo. De ko melo sampai mate. Bawa mate ni pale. Kote aku. Iya. Melo ki makanja yaro yole mengala kise di bara makanja ai de tua mui pada mui. Ale na mani bawa. Iya. Peperingatan na peringatan mete pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bersaudara alena. Apa bersaudara di? Ada dari pihak bapak, pihak mama, ibu dan bapak. Tapakan jaki lalu. Aja. Si paringarang-ngarang ki. Iya, si paringarang-ngarang ki. Ini tu bersaudara. Wallati akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Se diwatang ya dupai masuk pula riba buana indota. Iya. Pada ini aja lalu kasih aja lalu kami masih salah-salah. Pakan jagi pendengar rata Bapak Ibu sekali. Aja mongkali ya ko angka magoco-goco. Angka buruleng komporo na malua aja nam kalingero apa mega tu macak kuaro alo pora leng ke pakui memang kinita si salah-salah jangan Bapak Ibu sekalian. Iya. Sia-sia itu sia-sia digagunan na degage bawa mate ya tu lino mana miero al malu al banuna zinatul hayatud dunia yaitu agagai mempunyai warang parangi perhiasan-perhiasannya semua itu hanyalah perhiasan dunia balo-balona milino digaga pura cinampa lo kuma balo ni tahu kadangkan ko pura lisur ke balamu dia nagaga selesai lagi lo si kuma balo ni tahu lisur ke balamu pura digagu dah selesai lagi. Balo-balo namanya milino de gaga taru-taru. Ya coba nak kada ya tu cicing ranteta pada rajana tu dua ko mate ki pasi bawa ki matu ko ari ya kaburu ya kada malakai aja nam kutone tu apa batu rantena la birai kuer. Tapi de nak kutone tahu kada raja perantai mi ko de nak kutone malakai kuaro. De gaga. Yang mana kutan malaikat merab bukan topuamu. Itu di jabal yaro. Bung Allah Taala malengi kekuatan untuk bali yaro pakutanan aro malaikat. Poderi amal-amal ade cipta. Ini ro. Jadi degaga paringaran ki degaga yaitu makada angka gara-gara orang para tayu Bapak Ibu sekalian na bawa siwawi pasilame ko mate tidak ada semitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang terakhir agapa si bawa ki mataru-taru yang itu amala emi bawang. Ini tu malatar. Akade, ya rapat tasya yang kamu gajar amala anak ko natasengge ka ba anak tahu. Weh, ega pamala anaknya tu. Mutasya ngun na tahu weh. Mpendre bolana, na bali na pake masikola, na pake beridara. Weh, ega pa tu amala na patasya tu. Ya ko bismillah mui. Bismillah makai ka bae. Aja ngumedeng. Bismillah ko. Bismillahirrahmanirrahim. Pendre ni. Weh. Samillah pigawi parentana pong Allah Taala nasaba bismillah pamula bismillah ya tu nakada guruta ya komelo ko na barakamana ng jama-jamamu berbuatlah dengan bismillah iya masa angkat tu karabai apa mana kaje tanga saudi dimu pina maktasimu pa di sana apa yang pintu pura ko matu mas sumpah aja siko nangka mana tua tuna aja mukadai. Apa dia bapak guna patasi mi. Be, na coba dega patasi itu apa me muandre.
Mula lo lalin lain ro gabah mu ya gabu. Dia tu kak. Dia tu patas tu buat jalan lo. Pinu-pinu madeceng. Iya, aja tu dia putih kasih bangkai. Pacan-ican yang itu. Iya. Itu pahalanya banyak. Iya. Iya itu senge gabah. Nah, ilo doang patasnya madising. Kada epo kasi palam-palampe kumuruna ilengnya dising kasi patasye tope ma angka silaling gabaku. Karo. Iya. Iko patasye ilo kada tu punagalu kada epo pamiga-miga na dupa na miga telurang. Pero sudah doang ang tahu Si runtu ni. Iya. Aja tu si angka ni patasye bawaku si madakala ada ni we. We baru na pinungang ni. Kada ba apa nama ko baru na ko baru na pinung baja pak di batamanan ni de nalalingan na yano aja ayo mau makan jahe no to moto tu mapute macam ni chan ni mui iya nama tu sanggara ko palla mui kuaro saling membantu Bapak Ibu sekalian magai apa ia tu ki podam maki kuai pae dia patarasakan kinre matu to masa sakale ri pu Allah taala aga nasang riwat tumadan nama tu tahu pa disitulah orang baru menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yahdiyakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa kum minas salihin. Agan apa upau eta kumadang yaitu kumagalangu pito manya mo tu micawaling minyawa mu patu milo mandre tapi komada ni tahu pak moto micawa de don ne rulle na moto mandre min de na ga rulle na lamana ngero pong Allah subhanahu wa taala ya komada ni tahu Bapak Ibu sekalian na pitamana ni pong Allah subhanahu wa taala di dunia orang bisa berbohong pandai bersilat lidah silakan maka dicoba-coba komanda korang malangi silakan dia ni tak kau tahu tapi kau marah kau matu nabi tamana kau pong Allah taala ya tu kau marah kita tahu pak nabi tamana ni pong Allah taala kadai itu natura malang kita lu berusaha posambung ke kita mana ni na pampura benem kada madodola da ganje padahal pura minum iya pita mana mati rupa kelihatan kadai ega poto gagamu nele ko pong Allah taala mudupa seu tapi dim pasusu pasrak kamu dim pasusu sakana na pita mana ko pong Allah subhanahu wa taala ya kuni tanya ropa agana pau na podangi puang Allah takada puang fayakula rabbi kasih puang fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib aja apa kasih puang mala nyawaku patu muka puat cinampara damu kasih puang iya melo maga makanan apa ka melo masih dakang itu kasih angkat tu barak welengi nureku melengi sipatu untuk masikola angkat ko sebelah waktu balukan ngano pakai masih dak bangun masih gi napi pa masa sakale iya na pun pula taala pa ya gula rabbi puang aja pa kasih mala nyawaku patu muka cinampa mua puang melo kama jenne me kama sumpa ja sunna don raka mua pa sodda ka wa kum minas salin nakadi pon Allah taala de nagaga nadapi ni yala wattumo nagaga kadipatoko cinampa sata walas takodimun nadapi waktumu yasoe nala na kopong Allah taala tete dua de nagaga makada tete talupi meneteslah air mata menyesal menangis tidak mati pak ya kondisi geri pamasan pong Allah taala dalam keadaan sakaratul maut na pita manangi pong Allah taala apa-apa pura pigau batu taturulino kelihatan semua kada iya pak manu anu pale biasa iya manu yanu itu akan kelihatan semua pak nah pagi melok dan pamana dia nerulle iya nah kada pong Allah taala tubu ila Allah taubatan nasuha sebelumnya itu tobat mana memang nak keluri pong Allah subhanahu wa taala bertobatlah masa sekali gitu batu masa sekali kita Bapak sekali ande kan nang coba nawa dimeti pato cinampa sitang ngajang mua aja 5 mua manne
Lima mua manne. Apa napa melo ada di. Pak bermaning anu ku pak bermanang pak bermaning. Pasti dak kami. Napa maning melo nak bereng. Nak kada pon lata dia nagaga. Selesai. Angka tahu Pak, ini di rumah sakit umum saya lihat. Ia rotawe umurun ada itu pada matu alak dak. Kurang lebih ya mungkin 50-60 umurun na yar. Ia waktu ini pertama rumah sakit langsung itu bala UGD. Itu di UGD angka korpa isolasi tahu. Angka ruangan isolasi ipajalan ngasih ipajal tu pagi passe. Angka mana tu panuria punon ka papil tilalan norpa. Nah, dabi magharibi masih sempat di rumah sakit Witero tahu. Angka mana nih anak pun apa kerja itu nih? Jalan ki passe, jalan tu ni asena, angka tu ni anak pun papi. Nah, samu pale na mapalla. Kare mapalla kaji mapalla. Angka apa? Paler tahu na tu mana nganu. Ase ki passe. Na koi kan mese na ki koiro. Na lina mapallai. Tulimero lari. Jadi orang janor Pak. Tulimero lari tulitikang. Melo lari tikasi. Kada mapi kada. Nasa lengi angka api melo tunu. Padahal ternyata ero tahu Pak, ipamada ni pale. Sudah ya akur kedan sakaratul mau. Ipamada ni pesan ero. Nah. Jadi perhatikan anu kita telemiro. 2 tahun tahu pole koropa yang misenga nasura melo doang ngero yang ken anu. Kada anu ustaz lo doang kas mape di pana mate anu kuna mitta ni masese mate mana muyar ye mie pada tu nasur ka keluarga kita tai pas milo magharibi Pak asan di masjid allu pas milo lari allu panamu tikka mak buang langsung mate tu bayang ke ngaro Pak na najami ngi pong Allah taala makara mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah ni tahu ni to pacapur matena melo na mate nak kada mua la ilaha illallah dakhala jannah isa suruga. Nah dengan mulai na pau. Mapalla angka api melo tunu ka apa je kor melo toa ka. Yele nurang pauro. Nah kata apa jadi ada je kan angka jaro masual ada pinna. Apa ka dia jaga api padahal di pamada na pale. Kaya na tu basu tun ko mate ko tu. Bayangkan. Jika ka apa je najama tu naturo. Apa najama tu natu? Mapa nang kade na to bari pong Allah taala. Naga pong Allah taala kada pono langi dosamu, pono apa atas salamu ya ko toba muko. Na tariyo pong Allah taala. Tema to miro toba. Bayangkan tu. Ada lagi yang paling parah, na telepon kada stas. Lo ki yo mite moreku kada mapai kadai. Mitala dan malasa na kata lumada ni jigare. Ka baca-baca ni Quran, sur toba. Na kada iporan ni demi cai ni. Jadi apa pena kitab na pigau. Sa makin releng ripat dindri. Makin daripada dindringnya. Tahu madang makin daripada dindringnya. Secara logis Pak tidak masuk akal. Itu menghadapi kematian, apa nak makin daripada dindringnya. Kada logis jual manusia kasih. Iya jadi aja nanti. Iya minta tukar kok itu. Apa nak makin daripada dindring? Karena apa jadi makin dari kada? Mi tahu Apa-apa nabi tahu kada. Rasaling kada angka melo bokak tua angka ulah melo pitto angka api melo tuni kaya aja nak kuliah minta tu. Iya tu matu na pitto tu. Bengkap Pak. Aku makin daripada dindring ni Pak, makare-kare daripada dindring, mak dana. Mate. So dapat sading. Akak maafin nanti ya, tobat ya tu. Sebesar apapun dosanya, innallaha ghafurur rahim, ya kau tababu tobatmu, nada pang Allah taala. Maafin nanti ya tobat. Akak apa zaman ya tu amore mo tu na tuo. Nakarai lalim itu zaman ustaz. Kak apa zaman na? Akhirnya zaman yang moro ketuna tuo ye ko animi ko matindo ni tawe ina pemoto ya ko matindo mana naki moto nyalena kanja pa zaman na tu ya na sa kuasoy maton si tawe moto ni tawe napa si matindo lena kaapa jasam nakada anum na to anunna kanyanummu apa sana yaro paluka panga aka bau berarti kakak moto je panga apa moto apa bangko toba mui nak kadian pati toba akisapan ku berkar toba aku meri nak apa tu mapi ko anak-anak maku
Bayangkan tuh Pak. Nah kada pong Allah Ta'ala we. Dia sisa na melo pong Allah Ta'ala minta tanah. Mati dalam keadaan penuh dengan dosa-dosa. Dia namanya pong Allah Ta'ala. Ya tu nak kada pong Allah Ta'ala. Ko pura ko makasolang, pura ko berbuat dosa. Toba ko siga. Mupigaw si matu, toba siko. Iya. Napuran ya sas tubu ila Allah taubatan naswa. Toba tongan apa ya toba na tapi ya Allah si kanor siruntu sa. Madosa sa. Toba siko. Iya, kuamero. Toba siko. Kada pong ada ku melo minta takku kasih lisur pemaseku dalam keadaan penuh dengan dosa-dosa. Makanya napa guruat kina bitta. Baik. Mena kisi jange. Ah. Pandrasan tu ratu subuh sih. Cekar itu ni pas syuting. Ah. Iya. Ah. Iya na tu napa guruat kina bitta guruta ilalana sumpah jange. Pada saat sujud terakhir, tidaklah sumpah jang, mau sumpah sunnah, melo mas sumpah wajib terserah. Tapi tanya tu si pima baca rupa, angka gasi matu mamuna pima bolo karena kereta tu pima setuju. Iya. Artinya kau keadaan zaman keadaan nah, atau mas sumpah sunnah ki, napa guraki guruta, maka dia ke waktu sujudmu, terutama sujud akhir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tabaca atau subuh kudusum rabbul malaikati warruh. Itu bisa juga dibaca. Napaki milau pak doang atal ripong Allah Ta'ala. Pertama, Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Puang, ini pak bola balikan ni patatta atinna atatta. Jadi eta patatta nyatiku sebagai tempat tappa. Apa mega ko bako kepa masolan nyatinna tahu. Jabatan rusak, harta rusak, nasolanya keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Kada aja nata pabasa ara ustaz aja anak udah delay. Pabasau gini, tapi dalam ngatita. Puang. Ini pak bola bale atin natata matappa na dina matappa. Tapan jajan atau matappa kasih lori di puang. Ini ngerti lau. Pertama. Apa angka tahu Bapak Ibu sekalian, dalam sejarahnya itu di akhir hidupnya ternyata ipabale dari setangi. Ini seorang alim. Ipabale dari setangi. Maka aja na pong Allah Ta'ala musad dingi. Iya na musad dingi. Angka mala way minungi. Akhirnya masulang teka na nalupi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tu matu setangi mancagi bali lopponi naraku hadapi wiyasange sakaratul maut. Iya. Giluri pong Allah Ta'ala ya. Yang kedua. Agi pada si pong Allah Ta'ala. Puang. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Atau puang, tapatoba kajolo puang sebelum mateka. Tapatoba ka puang sebelum mateka. Allahumma rzuqni taubatan qablal maut. Puang, tapap pinyamangi ka teringa dalle puang, toba ka puang sebelum mateka. Ya sebelum mati kita toba dari pong Allah Ta'ala. Lepas dosa-dosa Pak. Kecuali pada terupa tahu. Itu nanti dipertanggungjawabkan. Ya kalau dari pong Allah Ta'ala. Nata di mana pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi milau ki Pak. Aja Ta'ala nyawa aku puang. Ya kode paku toba. Aja kasih Ta'ala nyawa aku puang. Ya kode paku mas sumpajan. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Pak. Napa seruntuk bagi pong Allah Ta'ala. Yang terakhir. Minta kepada Allah di waktu sujud kita, yaitu Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Puang, tapa mateka dalam keadaan nacapurika deceng. Ya. Matangaki magalung mapalari dompeng. Kenda husnul khatimah. Dipalari dompengnya masikir ki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapa mak buat ki mate. Alhamdulillah. Ya campur ki deceng. Daripada matanga ki mak dompeng, si pangaki pun nagalunge. Kada matu ko magal to mun rende ko dompeng akko. Migala sari nagalung dong balik man, tapa mate ki. Oh, ya apa kan? Iya. Jadi kita minta selalu yang terbaik. Puang matanga mangaji puang. Tala ni nyawaku.
Pura ka masumpah aja puang, matahaya ka assalamualaikum, assalamualaikum. Tala nyawaku. Allah ka silaturahim si bawa indoku, imboku, tomataku, saudara-saudaraku. Tudang-tudang bicara-bicara madeceng. Tala nyawaku puang. Selalu ku pura masidakka, angka tau kasih mari laru doi puang. Kolengi doi 5 sabu, tappa mate ka. Ya mana ru sappa. Acapuki deceng. Ajan selalu milawe puang, pamegay ko siya gagakku puang, panjaji ko to sogi puang, may upakang maligalu puang. Mapa mega ni ganino, ya tuloy mo rin laulero. Apa na milo mate, apa na pau. Mega tu galuku, mega galuku, mega galuku. Mate. Dia na kada la ilaha illallah. Iya. Bisa biasa mi tapi ya icapa-capa sebenarnya. Nata pahammu aja icapa i. Icapa i. Pada padannya itu pada lo barai. Sasamu pagi kolisi kok kaya. Oh pacapuran ya. Maparro aku sading. Pani puimang. Puimang pada saat itu aku de ya sena moto subuh mah tu. Ya situ na sasasay puimang. Akada apa justasnya pada tanah. Iya. Terakhir ini kenyataan Pak Ibu. Iya, di mana-mana kok ngarang ku bodang air topo ko matasia ka. Kana podang air pa iya mi kala palelele apa? Parilo barra. Ya parilo barra itu apa macato ya kita. Ya kupuran ni mulai matu angka si mundri. Apa ya melelengi? Ya ku ya kada mapi dulu kada. Dia nangkan eleng. Angka si di waktu. Tepunya mau kapan ya ro? Macurita. Akara waktu datungga ngeri pangkana. Nangkera palelele barai. Mabela nitai. Lari nolak kerja ngundin rabang. Padahal palelele barai kada. Nah kita rion napa? Kita. Kapalaw na dia. Ilannya mana ni? Ternyata angker ngundin rabang yang kali cobu. Kebetulan ngeri ngundin rabang. Apa nak minta mana? Saya aja marina. Sangat. Angka kain na puli galungi. Narin tito mokka mun ribola. Apa malah mokka no tu kan. Aja mare angka palele barra. Aka apa kami tola ada kuri palele barra kadai. Agor lakana. Kadang kamarang makali cok buwe. Karun tu kamana? Apa na pa upaya pari lo barra ini? Akadai pa. Iya pale ko ibu tero tau kasi meleka. Kada itu jitu kada lenga si karu de. Si liter dale tong kang melenga. Pale mega si kaca. Ya ko de melenga si kaca si jepuna. Si jepuna. Ilo na to sar ko micai. Iya. Iya, asa dingin ni jolo. Angka tak kuat memang. Yeleng si kaca micai. Angkat ambil ko siliter ay. Iya. Iya, ako cerita na yun. Akar iya pale Pak Ibu, ko te aki melenga na moto si jepu, aja mo talari. Apa dia tu buat dia tu juga pagaga kada angkat te melenga nak bapilai, de kagasa. Iya. Malempo mimita ka. Aja mo mulari. Apa tersinggula da kagusa dikasih. Ko lari ki. Apa angka mugase bolatan atas sakarang kada digaga harang itu tandre. Ya bahaya na ye. Angka muga. Ya se bolamu. Iwan ni mani pabar ilauma. Si tanga karung nang kada digaga harang mondre. Si palampu kini harang itu. Harang. Kadai de baje gaga he, de baga pur pabar de. Baja pimul lamai. Padahal angkanya se bola. Harang mondre. Harang itu. Kadaki angka mo aja saya bulan di. Tapi ai manuan ko sa di nyawa aku je. Ko kaleki. Mondre pasti. Iya, mondre pasti. Iya. Napa po kada ko tiaki pale harun aja na. Tapi aja talari supaya harga muka kasih. Tapikir gigare bu padi. Si seleki. Napa si seleki pong Allah Taala. Itu kan banyak kisah yang terjadi. Iya naman caji pada ini, angka bolaku, angka gabaku pada ini, ikuna selle ka mancaji to kuai, kemari lari lau, iya, kuna pole pong Allah Taala,
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya kupung Allah Ta'ala meloki. Tidak ada yang tidak bisa terjadi. Maka tu pera saat ta kollo kita we kuaro nan lari tu kali cobu. Mapa ta saat. Aja mu aja na kuaro nasang. Alo mukka ibo bali bolamu na musik kada pole maldi do riang si satu sabu. Na milece di na de kada capu. Maka papinak dimi. Begitu Pak. Jangan sampai ya tahu angka lori bolata. Iya narona para loangi dalle ta pong Allah Ta'ala barra si jeputa ni loroangan ngiri pong Allah Ta'ala na tadupa siya seta. No tu deta sadingan ni. Ide padongatan sole pong Allah Ta'ala. Tapi padongan nerto ta panatarima pong Allah Ta'ala tadupa seta. Iya. Mika tu je macam ni daripada ina pagi gari boto. Kendo ikurum tu nasari senggol boto. Endero ni taruh di nakar sedi pare-pare. Angka to purangin yar to porento masake na tomi. Aja nung sading ya tu. Iya. Napake timbari boto. Angka lalu na poda lalu kada. Aja mulona milolele kwatu bu malolumu pakotua. Be, na podangi kwaro. Kada malolu patumuru mapu milolele kwaro. Isiki pa ya tahu Iya. Apa musi malolo tapi kasi imigan na rolas hanaro. Dia mina poda mana ko masa na poda mana ko bu mau ka minta beres saki ka tubuna beres pakai operasi masa mereka poda kuaro iya jangan lihat kesingnya lihat mesinnya dong iya ini Pak artinya ya ropas sidakai Pak jangan sampai melalui itu napa sempuangi dalle tepong Allah Subhanahu wa taala jadi peringarangi ki ya rona dabi pas sakara sakana ta pas sakana ya ko dia nabi pas sakara masih dakkan ki keluarga ta yang dianggap sebagai fakir miskin yang berhak menerima. Saya kira begitu Pak Pajatoni Bosie. Ya. Pajatoni bos pajen Bosie. Anu nama miti-miti rising. Iya. Jadi saya kesimpulan. Ya tulinoye in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Agi ripigo linoye dece tapigau dece totaruntu. Ya koja tapigau jatuh taruntu. Dan semua akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor sedi tapakan jaki mana yang sumpah jatta. Nomor dua aja kiga kami si salah-salah. Aja mong kalinga tahu maka ada kuku aja mong kalinga belum tentu dia benar. Aja si paling ngarang-ngarang Digage bawa mati. Malah tidak berguna Pak, aku salah-salah tahu. Yang ketiga, perbanyaklah untuk merendahkan diri untuk bermunajat kepada Allah dan meminta yang tiga tadi ini. Memuari neleki pong Allah Ta'ala, maka zaman kita pak itu mati, toba mana kita mati, kembali dalam keadaan husnul khatimah. Saya kira demikian, lebih dan kurang yang binafkan. Minallahil musta'an walatiklam wabillahi wasada. Dan marilah kita, Imam baca doa. Dan marilah kita bersama-sama berdoa, khususan doa kita kepada arwah almarhumah Haja Pati binti Lahami. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin hamdan naimin, hamda juwabin. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar. Puang. Idina puang maraja dampang. Angkanya tata ipati lisur pamaseta puang tak dampangan mana ngisidinna dosa-dosana wattu natur lebok na yalino dosa bicutogi battatogi natungkatogi ponyar kadina tapancaji kuburuna miyaril jannah taman-taman surgamu ya Allah lapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang ya Allah pasiruntu mana yang keluarga tajarul lisur pamaseta puang di tempat taman-taman surgamu. Maka to pada di mondina na salay puang anak na wijabijan na keluarga na berikanlah kesabaran ketabahan makan zaman na paringaran na degaga sisa kasakar puang natulangkan milodoa nyalina almarhumah begitu pula jamaah yang hadir pada malam ini ya Allah berikanlah hidayahmu ya Allah berikanlah petunjukmu ya Allah napigo parentata na nerwisan ina papesan kata Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa afu anha Rabbana ghfir lana wa lana sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina illa alladziina amanu Rabbana innaka raufur rahim
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Da'wana fi alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.